Musesi nenda kudhocha ingi twende tuminukililie kilungu kila kitialite thino wa kilungu kitu cha Usili muthenyani wa omuthi bala twende na kunena nesa yulua mawalani ma adoption na kumelewa yonesa adoption na kosa mwana wene utewa kuwe kale nake yithia wa ili hata na indi tuibike abu ukili ndienda ngukulia tuyambililia nituwetie yulua guardian kibabiko nyocha guardian na musiai na mundu tasu ma guardian ni mithemba yana hata na ma involve ya wata makalikithwa nthini wa walanio wa adoption. Asante. Ndikuelesia bauni kenda withie mwethukesia ni waelewa yulua tamwite kwita guardian. Basically tuyambia kila tuwetie bebe process yengeyeta wa guardianship. Nesu tukaminene ya muthenonge. Lakini ona we uyeka adoption pe andwele ma involve wa muno matumia esitwa yu. Wambe eta wa guardian ad litem. No longe eta wa a legal guardian. Kwau ni kuelesia yulu asu. Tuambie no suwa weta wambe. Usuambe eta wa legal guardian. Eta wa guardian ad litem. Nene sesi eta ye vina muno ni chao ukodeka. Kwa kube guardian ni mundu wa kusia sia mundu nge. That is the general English term. Lakini you kwitwa guardian ad litem. Now the word ad litem ni kendo like it's not final. Ni mundu ni kendo like interim kwa vinda. So a guardian ad litem ni mundu la wendo aenda amwambia process ye kotini akasakuwa ni koti na mundu of course no uo mwetae na mundu be mathangu bala endo asainite akasia ni witikilite kutwika legal guardian ni mundu la wenda akasiwa ni koti neka mukunikila neka isia yulu wake ikasia mundu ni wetu aikia ni wetu ende na process ye ya adoption ginethele ni wetu amwile la mamlaka kusia yesia kana kanundu tukwetio kunikilasi ya kana mena right ya kunengwa kana ka kuni wosa kwa wanikoti kana ni wanengwa right ya kunikila kana ka I make sure siendo sio then si athinesa I make sure kendo adopting society kana social work ni menda anything kumana about kana ka kana kumana sie ya nundu muno ithia no mundu wese ya kana asie wese ithia no kwekethia kila meweta ni chaguo na ikunikila kana ka undu kaende usia yesioni na kanenga court report ukeza ithia court kenda ni kwenda tuma na kindu maybe endo tuma no to iniosu kana kwa chief kana school mundu ni we wilelwe moko asia yesi tamusiei ko kubenda no tawe musiei sai su akana kau ngina process yesu yonde ithele kila ke maana ni kana asia ya adopting parent mami no nengwa lo sawa ni matweka yunimo asia makana ka we wake ni wathela ni wa relieve wa kotini na niwe wanu ni watutethe cia niwe kanesa niwe kio kunikili waku kuyuwe we waku ni wathela kana kau ni katweka asia yesu ni matweka asia makana kau nake ungi wa muta guardian ta na mwita legal guardian nake legal guardian nake ona muifaili mathangu ma adoption kotini ni mundu mufaili yao nake mathangu make mathangu make chambe etikilite kana ni wetikilile kutwika legal guardian naena kutwika wa kana uwezo wa kusubia kana enda nota musiei wakeli wakana ka nundu andu no mafos nenda ukasisi the unforeseen possibilities no mose muka adopt kana ka na kwanzi ye mwengi uyethia mwino toni wa kasubia kwanzi yayiva twasio mundi ni mwendo masi yasuma adopt kana kama hivyo kana kani kenda mundo ukasubia no withie maybe ni mumwa wa mwe bedridden muivo kana for one reason or another muino wezo wa kwekata kusubia kana kama adoptie so a legal guardian enda nota musiei wakeli nikenda withie mwamina yosuna ke ateki ya over onge at guardian ad litem dia kwa ni ende
anake ateke ya over mwatwikithia ungi amina we wake na adopting parent matwikana ni mom ene kana ka yuna kenda na kwene utawe musii wakeli wethie kenda asie ya maivo kana maino wezo yo kusubia niwe yumia sikana ngasubia kana ka ukenda asie ya maivo ni nyengendo ata musii wa kana ka wakeli that is the legal guardian ni mubea ndino nena nioni waweta mundu uta wa social worker wewe wake ni mom ndino we process ya adoption social worker ni mundu play a very crucial role nondo social worker ailitenda ni mundu so ondo kwigwa social worker ni mundu some kindu kiu na akathimbe ukesaidia ni wasomea rights ya ciana na kama nondo ciana isubiawa andu muno umethia kwa the adopting society kana society ila itethia ya serikali ukethia ciana ine cia adoptiwa angi no methia in the children departments na angi ukamethia in the misino ya ciana children orphanage nwethia kwina social worker ni mundu utrainitwe na wino twika wa kusubia ciana no kesaithia ni wisi wendi wa ciana na mundu ucu no tumia muno ni koti na ndo amenda kwa adopt ciana nondo mundu ucu chambe ni wote the adopting society makeka evaluation makamana kana kani ni fit for adoption mundu ucu nwenda compile ma report makana ka from the children orphanage kana misie nesu ya ciana kama nondo ka kwatikangie bala kosiwe ondo kethitwe kaisobe wa kana ke in good health aka compile ma report ya suonde nikenda metume wa kotini akatwa kulam alama utwa kwa adopting society akatwa alama kutwa kotini akaete mundu ucu ni wesa kwetwa ngina kotini akoka kotini aka wa file report yake kuyana nakana ka maybe ndikwiye uitwekithani wanengwa kana ka adopt nwe kalana kota miye 3 aka file report yakana ka unduke yake kala court ni ende yenda anything any other report kuyana na kila kivo social worker ni wakuete report ye kana thia compile social worker pia noenda akaeka background ya cia akamana umo wamo akathia ka interview ngina chifu akathia ka interview andu mamo musie noenda ngina kaisia bala mwendo twakana kani numba nzio pe bandu paseo kakakoma pe ciana ingi makeka lanesa kwa play a role mbingi muno we wake ni collect all the information that is required nikenda kana kaka adoptiwe kwa kubendo na kwacio ni mubea processes ya adoption ni nando ingi wewe ya wa lawyer wa ulawe na e processes uwala nyosu either wewe uya mwao lawyer we wake kindu chambe nikenda withie ni wanenga ne what we call legal advice and expertise nondo wasizie sindu isungu kwelesia no kwigwa cieno liku ni benda pena lawyer we saithia you nondo ta yuko ko munthi nendo adopt kana ndwisi wailite ndo miaka yana ndwisi wailite othiba na mundu ndendo aesi ambia ba ko lawyer no play a key role nondo no ku advice kipala mothi kila mokwika na kila chailite aku advise is it possible or not possible kindu kingi oiendo thi ku adopt kana be mathangwa lo file ya kotini meta wa originating summons pe consent ingi sieta wa consent mbingi mno ifile yawa consent cia cia guardian ad litem consent cia legal guardian ma affidavit make yawa ma supporting affidavit yukwatanetie documents isi on there kulo ya no kutethe yasia no kutethe yasia okesa ithia documents isi on there ni cia file wa ila cia kwatiwa ni cia atiwa akakuoni adopting societies and everything kila kwenda legal knowledge na akakuta biondu moyo waitie nikenda wisaithia no adopt kana ka na yeka kusobia documents isu uyongi wa wakili usu itha wimwa thino we process basically mundu usu ni wakili na no somete mia kindu kingi wailite kwika kwi maana ni
ku make sure that the best interest of the child are taken care of. Ilangwe ye the welfare principle. Wakili wonde osomete miao. Niwese what we call the welfare principle. Niwese kwa niwailete enda wakasisi yakana rights yakana kawi ina violate at any given stage. Na benda be bandu be loophole aka guide all the parties kenda ni court kenda ni adopting society. Ukethia no make sure kana kau rights yako nisiate wondo bailie na kenda be ondu we kwenda nondu is not an interested party. Ntia ino kwenda kana ni kake. Ne play as a neutral. No make sure siendo sionde nisiende nesa na kuyana nondu mwa wailite. Mabina wani withia musei wa mwana yobo na twase matukuni andu imake kuthisianza muno musei usuni waendie na kana gakati wa sister kana brother wa nyinya wake na ndithia ase yayu amatiwe maekana ka nundu imekala ko muno makita kwa mweka tu adopt kana ka ni thai possible na alama endie matia kana ka moka ni mena right ya claim kana ka back ukisegitha ima usakana kongi kana we process ida ile reso yukila kivo ni bethe be challenges yukesa ithia andu ameno me utumia olusa ni makadapt siana asia imo matesi kana matekwati ya mitalatalela ya elite ndabo na nicho wona kindu kimwe government ya Kenya ne kana twika kana kasiawa pala kaminyo siawa sipitaleni ni kanenga we birth notification na records isu isieke wa system mune na sieke wa system mune yuni choke ona school measia kana kai enroll wa school kenda na birth certificate kwa kenda no endo adopt kana kindu kimwe kimaana ni kana ngwiye ni lazima asia ko ma consent kwa hiyo mukenda mwakenganie kana kai asia kana kenda mwenda kwa adopt kana ka kila kenda abonekana wasisia serikali yitu ya Kenya ni make sure kana documentation sia kana sievo ila kana kasiawa ni bendwa na birth notification isewa wa hospitali na records isu ni forward ya kwa registrar of birth and death eta registrar general na ukethia kana nikailete kose wa birth certificate na o yume tukinononi ya government ye insist kana kondeo na kaitwa wa school kose we birth certificate kiu ni kindu ke maana muno ku asie yama ekwe ya kana kama yenda kwa adopt kana nguye ni lazima consent ya asie inengana ku asie yama neme outside the country mailite enda manengania consent ya kana ka adoptiwe kindu cha kele kana kaka ya adoptiwa social worker ilite enda atumiwe kwa akeka background yake na ka file report asima kana kama manikane mebo kana kaibo kwa wethe abe bina wethe asie yaya mayese lakini nondu andu nimeka au kora siendu ika corruptiwa na ukethia process isu ni siaendea nondu be andu amemendo na some ill motive mukethia ni mwa adopt ye kana na mwakenga na sie kana wethia mayese of course ila moka sindu isu no siatewe ikethia kenda be ulusa niwekekie of course court ina right ya ku reverse order lakini kila kenge wile tenda ke maana court no ikwenda inde ye ndoma na wendi wakana kaune chao kote ndone nda chimwa ka neglect ye na mwethia muyaka sobea na imwaka leile nenge kenda mwana e Waku ndwaile tenda follow ya ende yata no imu provide kuona muka ikotini na imu kenda na kana yuni kaima na koke asia kaimu isike asia hata mwasi cause ndio sisi lekate kana ketwa kwa musio la kenda Andithia yumo seyu ndasianda insist mwana iwakwa aile kuthiba lo kwithemo yani mwana alite kuthiba lemo yani lakini nakwekethia be ulusa niwe bandu of course court ndio tuone sikile kwani tu sawa ina nundu wa facts ila sibo na evidence ikethia be ulusa niwende ye baona kana ikakengiwe na ka intimidatewa kana kaile tonengwa musiula wake so it's a question of fact court ni kusisia maundu ayo ndithie kana be ulusa niwe bandu kuno withe mwa adopt lakini kenda munatumie nziete ndeu poka ukweli wa manikana kana katuongewa ula wailete ni mobea na indi musesia tuamba kwa saudi umo wa ndatika nini thini wa kilungu kitu cha Usili nukavivasa ni tusioketheti